Sivukela indlela ekseni isiqhema se The Rockets siyadumuza. Sawugega indawo zakwaNdebele njengabo kwaGafontein. Yakubhoda ngemachirini ichinga ngesgodlweni eMthambothini. Umphathaso uthi Msukazi uthi lisiko lesiqhema ukuthi nakuthoma isizini sikhambe sokulotshisa isigodlo. Uthi lokho bakwenziswa ukuthi isiqhema esi ngesabezimu. SABC Galaxy ayirahe ibholo ithoma ukudlala abeswa nomhana namaplayer angakathindi ngesigodlweni. Kumele kuhamba yokulotshisa bakhothwe abezimu benarha. Ibhese beyilajha abadlali ifike esigodlweni bayilindile. Isiqhema sithena singena emacabazini esigodlweni amakhosi kunye namadoda enkosini asamukela ngokwekambiso yakhona. Amakhosi athembisa ukuthi azosisekela lesi siqhema ebuhleni nebumbini. Bambukile nosukazi ngokuhlonipha nokukhumbula bona isigodlo siyalotshiswa. Bamfisela okuhle kodwa bathi yena neTS Galaxy bakhulele phezulu nako umnono phezukwabo. Bangaka abosobhizinisi abakhona abangeziko bazokulotshisa lapha esigodlweni. Bangaka abosopolitiki abakhona abangeziko bazokulotshisa lapha esigodlweni. So ubaba usukazi nguye othethe iqundo lokubuya azokuhlonipha lesi sigodlo. Nawu siyathandaza ke bezimi bekethu bonyabela kubomagodongo kubomabusa besala ngenxa ye-team le iTS Galaxy ukuthi abezimi bekethu baniblesse. Umndeni esigodlweni bewapha nomphatha siqhema usukazi izipho bebamfisela okuhle kodwa. Babusukazi zithi ke ngwadele ungathiswa lilanga. Bayeke. iGalaxy ithebona iqeda ukubuza isigodlo amavuko yathoma umnyanyo wokwethula ijezi elitjha ezokudlala ngalo kulesizini ezokthoma khona eholweni esigodlweni eyaziwa ngeKing Cluster. Akhange kuphelele lapho isiqhema sethule nabadlali abasanda ukubatlikitla ababunane besanikele nabadlali abasebenze kuhle ngesizini epheleleko abonongorwana. Emidlalweni nayo wokthoma wesizini ka-2021-2022 iTS Galaxy yokubhudabhudana neKaizer Chiefs amalanga nawo ama-22 kiyo linyanga ekundleni yesiyadumuza. Ngingukhamfat Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngise-Auckland Park eJohannesburg.